کو وفاداری و رزگرتنه که جخوین قربانین شهیدین پشمرگین لشکری روج را دهل کامپا کورگوس که پنابین روج آوای کردستانی شاخی کورگوس که رخصتنا روج یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیشنگهک تایبەت بوونین شهید و بریندارین لشکری روج لسنترا نورالدین زازا یا سر به دەستگا خێرخوازیە بەرزانی و وەکر و ئەو وێنە هاتنە نەمایشکردن و لەسەر هەروێنەیەکی کورتەژیانەوان شەهید و بریندارین لشکری روج هاتبوو نویساندن. بریاک و ئامادەبووی دەرباسی پێشەنگەهێ ببن خولەکە بێدەنگی لەسەر جانەی شەهیدên کورد و کوردستانی و لە پێشیاوان مەڵە مستەفای بەرزانی ڕاوەستیان. بێگومان شهید نیشانە سەرفرازی و ئازادی خوێنا شەهیدا ڕیا خەڵاسیە ملەتە و گەلایە ئێمەژی ئەم گەلێکی سەرفرازم شەهیدێ خوا و ئەم چقاسیژی بێژن ئەمێتمی بمێنن قەدارێڤان شەهیدانە ئەم شیهادانە ئێگۆگە قوربانی و سەرفرازی نیشانی مەدان. پیشنگهج عالی هر یک جهتی کالو اندام کمیته ناوندی و محمد علی ابونادو اندام پولیت بیروی پدکسی و عقید فرحان دشتانی فرمانده هزاسیم لشکری روج و کریم میرانی برپرسی دستگاه شهید و برینداران و سوار ریوبر نافچه و سعود هرکی برپرسی آسایشا کامپا کورگوس که وهاته بکرن. دەستپێکی ئەم دەستخۆشیە لە ڕێخستنا لەشکری ڕۆژتیان گو ئەو پێشەنگە دانی وینە و سیورەتێن پێشمەرگێنمە ئێن مێرخاس ئێ پەهلەوانی ئێ خوێناخواکردن فیدایی و قوربانیش بووی خاکا کوردستانێش بووی بەراڤانیا کوردستانê karek pîroz e. Karek pîroz e lazim e gerek e pêwîst e herdem em van pêşmerga bin bîra xwe. Bi navê rêxistina Leşkerê Rojiya Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya û her wiha bi navê şaxê Gewregoşkê pêşmergê Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya îro ev pêşenga hate vekirin ew jî hat pêkanîn ji sûretên şehîdên berz û bilind ew kesê ruhê xwe qurbanî xaka welatê xwe kirî. اف پیشنگاه هنری بو جه دلخوشی و رزگرتن جعالی همی بریندار و مالباتن شهیدین لشکری روج و بشداران با و بشداران هیویا سرکفتن همی پیشکشن تابلوین را خواست. پیشکی دستخوشیل وان حوالات کم اوید کو بیکار پیروز را بوین تا بیکاره که گله که پیروزه کو پیشانگه وی رنگی بینه وکرن بخاطر وان شهیدا وان کسا کو جان خود پیدا کردی قربان کردی بو آخو کردستانیم بر ملت مدام سراست جهانی پیشمرگی ناو خود در کرد و پیروزی بلند کرد امجی جان خود یان بر وی ربازه دادن جان خود قربان کن حتی روزی جدی بردامین که انشالله یان بینه دولت بنا خود بینن و انشالله جیب نزدیکترین دم دوی روزی بینن و استرخوابون خوابینن. امیرو الوی پیشنگاه هنینا الکامپا گورگوس که پیشنگاه هنی هاتیا فکرن باریکاریا لشکر روج به تایبەتی پاکروانی می روج آوانا و برینداری وانا ایگو خوینا خواه کرن قربانیش بر به خاکه هنی اف خاکه هنی دجبو ام حمی بجین بسربست و آزاد. لشکرین روج به قهرمانیان خوا و داستانین کو دبر کرد و کردستانی دا تومار کرن جه خود ددول و رامانین هر کرد پرورکی دا ایدی بشانازی دیگرن و چالاکین وی آوای و کریزگرتن جوان را هر دم لهر جه کی کو کرد تیدا دجین تینا پیشکش کرن. برفین سلیمان روش باش گردارو بینرین رادیو آریواز لهر جهه کی بن دمه و کیف و خوشی به رادیو ریواز 102.3